amasa starx wallet submission boldan kain vet sa chon mi tampi chon na buinaw cho na hin share ven whatsapp mo tampi ta nan text ven ain la hi cho zo se cho bon cheke ka hin khat khana ka hin reply man lo hin cho zo se cho ka reply a le ani nia hung lut kiding khat khana kan hilai le kholang pe hang lu de ja cho video e tha kan sem den tin hi chi chilai na buinaw pen cho hi ti hin na hi chi ke trust wallet cha hin na trust wallet hin ai le to hi ke a chu hi chilai a token ki ti chu ka click nga la hin token et na dinga hung do cho na to hi explore token amin chilai he explore token amin aban le view all ki ti min na chi ani nia click the hin ai le tun explore token ga click ngote explore token chona click phat la khon hi tai cho na hi chila he market ai loot pai ji cho ban le chong le chila ya view all hena bolwa jong le market ai tai loot pai ji na hi chi chu epg ham ti le hi chi trust wallet hi a version latest version cho a version he ga check ngote na trust wallet version he ga check ngotin info ai lu non lang chila en check la chen chu ho a version hi anoi langa na modi na che anoi pena ko version ho 26.30.6 cho he chu na trust wallet app version chu hui ya ai le tun hi chi phone hi a version iza nam ga vel te na hi chi phone lu ya in a phone version hi ga check ngote system main ga che tin aban le about phone a chen tin chala ya hi chi phone rui pe hin na chi android version hi 9 hi cho android version hi 9 ai wanga cho a version 9 hi wanga cho sunga hi ipiha phone hi alui hi ja chana hi thei lo hi cho support lo na hi chi ja cho hi chi na ho azong cho hi chila ya trust wallet na lu ting ba hi le trust wallet wa token na yet go wa hi chila ya explore token hina click wala hi tai hi chilaya market na ang lut pai ji na azi chu iphem te le a app so a version tha na hi chi apps hi a version latest pen hi chuban le a phone chu a version nim langai ja cha support lo ti nei chiti a hi tabanga a support lo wai le itina bol do am ti le hi chi trust wallet pa cho hi chi pai delete lang na hi chi pai na delete dio to hi a trust wallet a version alui pa cha a latest lo pa na alui pa 2020 ai lo le 2022 23 langa pa cha naga download diu ti nai tun chrome chi win lang chrome na chi ting wale chila hin the trust wallet old version apk 2022 na hetian search on lang na search ting le hi chila hi choi ti hung do de hin na he tai tam ta hung do de hin joy le latest hoi chala tol su lang la chan chalangai apk mirror ki ti pai na mo de hin hi chi apk mirror ki ti pai hi chi lingai lu non lang chala kon lu non lang lu leo chan chala hi itai hung loading hung do in tin hi tain tol to win lang la chan chalang anoi langa je download apk ki ti na mo de hin na hi chu hu itiam kana a version chu sangna la internet device jong le chalang han tol to lang la chan anoi langa he choi version na he choi chi January 2023 a hin abana he che di athum na ko December 2022 a version jong om hin na abana 2023 version jong om tun he chi January 2023 version pai ga vel te na he che pai click kin wen lang la chon he chara tol to lang la chan la download nom de na che na download apk ki ti he chala na click di he la click lang nga la chan te hong chi tin loading hong chi de na he te hong ding file might be harmful ki tin ai wanga cho download tho ta na ho lo cho chu ko download on lang he che pai install na bol de cho he che pai install bolun lang install jo phale open on lang he chala hi create new wallet na bol ta chana chala he
chalai create new wallet ki theo click ngon lang chalai chi tik ngon lang chena chi tik ngon lang aban le continue bolon lang hi chalai passcode na ki sep deu ta cha phone lock tabang bangana passcode simun lang aban le confirm passcode na bol deu aban le chizo phal hi chalai hi cho thum si na tik kit deu na abu athuma na tik deu aban la continue na click deu to hi chalai hi chi interface ki mu mai thei ki mu lo mai thei na kin jong kha chin phone a record do thei dam chalai hi epium ham thale chalai hi your secret phrase ki thi ho chana secret phrase ho chum cho chalai hi 12 sit secret phrase amin hi cho si chu na copy diu cha hi cho hi na copy wa mun kana na paste do diu ham a hi lawa jong le lekha khana na ji do diu na ji do diu chu zo ting le anoi langa continue ki te pai na click ki diu he chalai hi verify secret phrase ki tin na he chalai hi a secret phrase ho si chu chalai hi hung do ki cho hoi na mu diu na cho si hung do ki hi chipa ho iti na bol de ham te le nangin azwa hi chi interface next click masangwa secret phrase hung do pen pa na ji do na 1 2 3 akona 12 chan pen hi chipa tabang hi chi pa tabang chena cha chila he nangin na select de ti na cha chila ho si la he na 1 chu pham ti le kya he duty na abana 2 na abana 3 na chu pham 3 na cha select ke de aban le 4 na chu pham 4 na jong cha select ke de na aban le 5 pham abana 6 hitia chu wana patrol chan chu phatia na select chai ke diu na chu zo ting le na zo ting le anoi langa don ki ti pai na click diu don ki ti pai na click wala creating wallet ke tin wallet cho ki create do de tin ai ta che hiti hong min tin a create do zo ting le tun hi chalanga hi chi hi explore bor ngai lo a chalanga a chung langa x ko click do jeng on lang he cho click do on lang hi chalai hi chong hi push notification ho jong hi koinum la koi theina enable ka bol lang tu hin he chalai hi ti de ta chu hi ti de itan to he token chu iti na adding ham ti ai le he chalai he ga tol to en lang hela chan chi add token ki ti na mo de wen na add token ki ti ho lai ho click on lang he chalai hi cho network a hin na che zo ting le he chalai a chung langa plus sign ho na click ke dio hi chalai hi ti de ta cha tu hin chalai a network hi to ho ethereum ma omya e hone man diu chu starx a cho bnb smart chain hi cho chi ja chala bnb smart chain pai na bol deu na chi pau click ngon lang hi chalai contract address ki ti na hi na hi chalai contract address ki ti na hi starx contract address pa na copy diu ta tun starx contract address pa ja la hote na hi chalai hi heading khat chu a hi kinai le na hon starx contract address pa jo na starx app so wa na paste pau chu di thei lo cho hi chi chu a contract address a token import bol na di bo ya hi chi chu na paste thei ho lo cho hi chi na paste ho jong cho mi i cha nam khat nam ben hi cho chu di lo ai tai update hong kiting le na ki update thei na diu option in piun tin a chu ti lo le boi mong ai tai starx te ko mana ga ki sei diu ngai en tin a hin la amon saidan wa chu hi contract address edit bol na thading ki submit sa ho edit bol na thading kan koi diu hi ati ja cho update kit pa chinga de wentin hitun chilaya starx contract address chu hoya copy dam te le starx ana lu ting wala chalai x ki ti na twitter lai click jeng lang la chan twitter mang hi jong la chan browser a chi de en na browser ang chi ting le chalai hi chi x click da on lang hi chi starx twitter handle hin cha tol lang la chan chalai wallet submission ki ti pai na he pai show more ko click on lang hi chalai hi vele chan starx contract address chalai wallet submission post a koi wen na hi chalai contract address ki ti pen pai na copy deu ti che ho ition son den wen lang la chan ti ho ong ke select en tin chi phala khon che ho copy na bol deu na copy bol na lang che zo ting le trust wallet na chan lu ki deu ta cha trust wallet na chalai na lu deu
trust wallet na lu chai ting leo chilaya token et na ding pa chana hi chalaya cho hi chi anet wa angla khon khia lang chi contract address ki tinai lai page leo chun hi chu amin ho hum do ta cha lai starx network na abana a symbol jong uma abana decimal jong 18 uma chu ho to hi chilaya save ki ti pai na click diu na save click leo chun ki et ta cha contract address chu ki ta cha tun back the on lang hala chun starx network chu ki import ta cha chilai che na mo diu hin na chun hi starx wallet chu itin submit diam te hi starx pai na hi chi pai na click diu lai receive me na click kit diu hi chi address pai na submit diu ti cho hi chi address pai na hi chi address pa ko na copy diu na submit diu ti cho aji cho chila hi vela chun hi chi starx address ya a chin a network chain to BEP20 man ne cha tun hi chi copy on lang hi chalai anoya che copy ki the na chi click on lang aban le starx app sa chana chi de ta cha starx app sa chi kin on lang chilangam wallet na hi che wallet ne click on lang hi chalaya he na ps de ta cha line ps on lang tun chila save address na click diu na cho BEP20 address submit ki ti ta cha na hi chi chu hi ti cho na submit diu he aji chu nang ho in hi chilanga hi chilaya starx contract address pa cho na copy wa hi chilaya na submit wa hi le na starx chu listing hong hian lang hi jong le hong lu thailo de ti nei cho ama ho contract address cho na submit diu hi lowin hi chilaya hi chi starx contract address hi chilaya pen pai na copy diu hi chi chu na copy chai ting leo hi chilanga trust wallet na add diu na add chai ting wale hi chilaya starx network token ki add pa a address pa cho na copy wa hi chilanga starx app sa na submit diu ti ne he theu chuna ka sei banga chu hi chi tun ve leo chun hi chi trust wallet hi ve leo chun ki bang talo chuna trust wallet latest version pa cho blue tawang thim khana cha chi white to alaya khu blue neo khat bo ke kai hen hi tia chu abula kan be cha banga chu explore token na click wa market langa lut pai pa le trust wallet chu apk pa mangon lang na chrome ham browser khanin a version anim pa 2022 ham 2023 ham pa cha ka download non lang hi chi pa cha na manwa le chi jing thei de aji chu metamask song chu ka try hin na metamask a chu bailam dem ta ka try le a ha in token address song chu import a ki bol thei pon hi ja chu no adinga bailam ding tia chu hi chi trust wallet ma hi old version pa ja kan bol hin na hi ja chu phatian ve win lang anaki bol so kyan lang aji chu hi chilanga whatsapp ma nin tik so nin do ho chu ka don but nom lo hi pon he cho chu ka don but nom ma hin he ja chu na ho ding gel na chu abona ding a video concept tho hin na he cho cha bon che ka don bu na le ka to ding chang ka to man lo ding na ho hil na ka ni thum do ke de tan na he ja chu he chi video hi agom so ma ding a kan si mai phatian ve wen lang hele chon het mo dem pon na ei pau na chu het mo di lo he aki bol dan chu phatian ve wen lang na het them thelo wa le avel velin jong ve wen lang a bol dan chuna a wallet chu di ta pa chana submit diu ka dei cho aji chu listing ahong hi a token ahong ki pi do ting le wallet na submit hi la na coin zo si ama tha ding chu de lo chuna a koi ya ding a so ta ang ki boi pi a man lo so ding chu koya ding a jong de lo hi ni ja chu phatian bolon lang phatian ve wen lang na a velen ve wen lang na ki bol do go te diu iti ham kana hi chi old version pa na man awa na bol do thailo te wala wang chan nin text sun lang na ka ki man phar le kan text diu cha chu video call screen share ang ki hil theu hin a hin la na hon try ma sawen lang na abulin try ma sawen lang ka hechila ka bol dan tabang hen trust wallet or version pa chu mangon lang try ma sawen lang na hon bol ma sawen lang na bol do mo hilwa na bol do lel hilwa la wang chan
nen tek chon lang screen share akan hil the he na